ख्वाइदगी लौटूना भाइबा वाइदो हाइजेगे ngसाइगी खुचाबी हाइबा टॉपिक सिदा यावबो खुचाबी हाइसे आइना हाइबा आइना पाम्बा मोंग अखोइगी शांतना सु पनगिबा वाफमदो लोइनम प्रोडक्ट ऑफ politician नत्रगा legislators are product of PMJSY हाइना पनगिबचे मसीगी पल्लइबा वाफमसी लानबा चुमदबा ओइरगदी यामना अखोगी सोशल एक्टिविस्ट याम कनो हौजिक मणिपुर ददी यामना टॉप लेवल त लेबा पैनलिस्ट अमनका फोंदोर इसी with some documents and evidence होइदना लेरमगनी हाइबा थाजजै नत्रगदी असिगुम मचिन तुमखलाइबा एक्टिविस्ट अमना करिसु लाना हाइजनगनी हाइबसे आइगी माइकैदगदी थाजलेदे मरमदुना हौजिक मणिपुर द डेवलपमेंट की दमकता अंगप फंगना सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मैम तौई है अखोई यानिंगेबा अखोइना फोंदोक्चरिबसिदी बीइंग ए कांग्रेस थादरइबसिंगु यूटिलाइज तौरगा अखोइगी युंगी हिंगोलगी करिगी बु आइना सेमजेदरगा अमेरिका मीना जापान मीना आई चानपी जापान ओंगी बदुगी फैमिली दु लागा युम सेमजन बिरोय हैबसिमा वेरी क्लियर अखोइगी मोटिव ती एज ए पॉलिटिशियन अखोइ थबक छे अखोइगी दमकत तहौरसी नत्रगदी इसमाइ कानूनिको हौजिक थबक लेप खरगदी पैसादु महनगिदोइने मखा थादरपदी तोकिसी थबक लोइ लेपो तहौदरबदी टेंडर तौदरबदी थबक तौरनु हायदि थबक तोए अखोइ टेंडर तौदबनिना मेनी टेक्निकल टर्म दा अखोइ टेंडर तौ ngamdre हौजे ओके आइगी मीनबु यावगरा मीगी मीनबु लाकेरा करिनो तौबो ngamdre हाइजिमदि सेंगे ओके अदुगदी मांगजेरिसे ओके मांगजेरिसी बीइंग ए पॉलिटिशियन आई तोइन हंगचरेको मांगजेरिसे अखोइगी लाख 15 सिनायो यस अखोइगी लाख 15 सि मांगदनबगी दमकता व्हाई अदु तौरिदु कना कनानो अराउंड मीसिंग दु बुक तौ और पनिश देम हाइबने अखोइ प्रेसिडेंट ngara हाइसे अखोइ प्रेसिडेंट हाइरिसी मीना पैसा पीरे आई पासिबगी कैथेन घर काबिरुचो क्वा मना फी नुंग अदुदा काबिरुचो नैना पैसा पीए बाय कोइ लेकागी आई मी लेजदबगी आइगे नकनब नियर बाय इने इंदोन इपन सिंग खरदा मोइना पैसा दु फुगा आपसलगा बेनेदा फम लेरगदी माबु फुरोदबय मनुं करि दो therefore आई एग्जांपल से कितन कंटक तौगरबरा आई एम सॉरी अदु चुमदी चुमी तौद्रिसे टेक्निकल ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंग लेजिस्लेचर की मरी लेनब अथॉरिटी मंत्री फात्री मोइगी लौटूनबदुना मोइगी खुचाबी थिनबदुना मरम ओइतना वी लॉस लंबी चतप ngamdre वी लॉस अदुगा लंबी चतपदि लायरना चत्ता चचर रोइ नोइ लंबी सेदना जेसीबी द खोगाइबसि टेलीविजन द उरेबा नोना सेमोइदोरदि अखोइ हाना सुमाइ सुम कनु तौदब उफुन वाफुन थांबा लेखोन कोन थोपा गुरु गुराक तौबा एक्सीडेंट याम थोपछे अदु ओरगदि सुकचा चचरो एखोइ मी सिदौ चरो एक्सीडेंट थोक तौ चरो चतम फरे हाइबगी डिसीजन गुंबा माली ओके ओके थैंक यू वेरी मच काका अनि सुबदना अमतंग गांग चौ हाइबी अखोइगी लैपाक्सिगी हाइनब चतनब लिसेतम लैयबा all the 30 lakhs people pressure group ओइरे बाय खुजौजि प्रेसेट तौदरगै थबा अमत तौदबा एक्जेक्टली मधुगी प्रेशर ग्रुप तो ओइरबनिना अचुम आरान थिनिंगक्तरे बाय खोय अदुदि तौखायदि मी लाफिदरे उफुन थोक्तरे कांग्रेस की वांग लोय काका सैमसन दा लाक्सगे काका कांग्रेस की माइकैदि याम कन्ना हाइतारे याम पेंदना कांग्रेस प्रेसिडेंट थमख्रिबो वाफम अदुगा इवन मसिदा फेवरिटिज्म के नेपोटिज्म के वाफम कॉन्ट्रैक्टर के मरी लेना वाफम सिंह अदुगे देन लेबाक की ऑफिसर सिंह मरुइना चीफ इंजीनियर सिंह मा ताकन मोंग त तोंगा तोंगा वाफम मैम थमग्रे मपुंग ओइना हजिक मणिपुर ऑन ग्राउंड लंबी सी हाई लेटन फिवम सोगलपगी तोंगा तोंगा मियाम द कंप्लेन लाखपा इवन लंबी सेमदबगी मरी लेना हजिक बन को फाव यावना तोंगा तोंगा खुंजिंग जिंग मियाम चनचनरपगी मतंग सेदनी मसिदा पीएमजीएस वाइगी मनुंग द वर्क एलोकेशन लेरगा मसि टेंडर तो ngamdabagi करी मरुगी टेंडर तौदिनो हाइ चिंगो हाइ मयाम लाई अहमदा मरुइना कांग्रेस ना थांगै बे स्टेप सी करबो खलोना थांगै बनो हाइबदो अहमदा किन थांबी मिराज being a congressman Congress party di miyam gi damakta amasung laipak ki damakta political point of view da chaukhatpa aphaba amasung tangdu laitaba gi mieng si sum yengakpada last
7-8 years. Hauji present Manipuri situation sidati connectivity haibasina one of the most important agenda way. Sida nataba atopa hiram mayam amachu aikoi yam khanai nei adubu IDP sing mayumda hanjalan basi su one of the issue ni aduda natana pochai tangkhalakpa adubu lambi thong aibati national highway chatpa yadaba many problems topic haigadra agenda si yam labor singsi manungda recently people singsi khoirang khoisaung na bosing mayam dugi manungda lambi thong phataba sisu amane masi lising ani ga tara ni pan gi adwai dagi congress na kari gi no lambi thong asugam phatri bise na thigat pagi thabak ama inquiry haige ko wahi se praja gi damakta lambi thong connectivity se first priority pi ga dabada atop chulai medical gi health ki school education gi atai te chu yam lai adubu mayam chigi marakta aikoina 2017-18 da lambi thong gi maramda thigat ubada PMGS haiba central scheme ama pradhan mantri gram sorok yojana gi scheme ama 18-19 gi swai de gi hauraga scheme singsi leirami ching da karmai tawi lambi thong chaluba kandati lambi thong si development ki mahuta undeveloped semgatpagi mahuta forward ki mahuta backward nakta oileramba why and because in akuna makhata na tadanta investigation to bakanda phase 1 gi lambi thong dagi paraga 2019 bhauki kanusida phase 1 phase 2 phase 3 si bharat sarkar gi yamna phaba royal sarak yojana gram sarak yojana si achukki matik afaba amadi oiramaga thabak si paikhat tabagi maram du kari gino hain thiru bakandadi ngasai khoina topic sida yauriba khuchabi thikadar haibra khuchabi mi sing haibra masi tanaraga thabak tawna bo hotna bada yamna technical oiba pot singsi khut tharamdra khudam moina punna kilometer lakh amaga lising kunga mangagi lambi ni ko semdori che masida achauba sembam asi kari gi manghan ga dori no paisa asi aikhoi gi laipak laira jaba manipur gi paisa ni sigi paisa sina thabak sur kanda people of the state of manipur si tangdu leitana lambi thong phabai du oigadori ne masi kari gi semdabano haibada many reasons si thogla kari no maru ne reasons haibyo reason sing sigi ahan ba reason ti tender si tawba kanda yamna technical oiba haidi local gi contractor sing akhoi local gi su jumna gi contractor special contractor first class second class haibana sing ba moi gi kanu mayam ba division mayam leiba category mayam leiba tu lisan ba ngamdana bagi achauba technical oiba marum khara akhoi thengnai local contractor singsina thabak si suba ngamdana ba haibana chingbadi contractor singsigi asset amasung liability du asi yaudragadi tender yauba yade haibana chingba aduga akhoi gi laipak ki contractor na akhoi gi laikai gi akhoi gi iram gi semgat sagat pada hauji ki authority singsiga mot manabasi bhangdabagi chap chaba evidence ti karino aina ti hangbirakanu aikhoina madu moi changandanabagi authority singsiga mot manandabagi many things madu madi aikoi thengnai haibadi aikoi bu tender da changba yadanabagi damakta tawriba thabak asigi damakta chu court file tawdana case ka su lairiba now pending reason mayam du chap chana this is a for apple haidana hujik mak discussions the puthokpa dingam de adubu oiriba duti chumba oiriba duti chumi adubu kakada laksaning basi khogi hojik sida khuchabi na palli basi siki je kana oidoino nate amadu ni ne madu aikhoina particularly noun form the haibadi yadaba
Mr. Mamangi Sarkar ki luchingba Shiri Birena Jenims ra kaino amagi public function mogi kaino hangdokpagi function amada that is the phamiba MLA amada ka hairibadu that is the one of the good example I quote public te di paisa charoi paisa chaganu infrastructure semgaliba khokaliba yamna agency company sing sika tight up tawraga muga percent yeno haiba yaima nangina crore kaya changi ka haibagi yam kanu oiba visible oiba pot ama thokhiba that is a very good example ngaki oina ai haijage haibadi public tagi ti paisa chaga no semga chagat pagi acho acho company sing sika tight up tawraga percentage moigi percent tu dagi adum sizinaba khainaba khotnaba yabani ka haiba mana oral speech tawbido na kaka ikoi ki ngasai khuchabi na haibaje ngasai khuchabi sing de thika bi na bo hona bada center scheme sing fail oire and again ngasai gi tender to bo ngamdre haibina ching baje masi kitang substantial to biyo masi di ngasai MPCC ki president na de thamgre na masi offer adu ai thamgre ikoi kaka na mukhar substantial haidi mayam da khar gyan da hanba sini thoi baji aduni haibado in principle na tabada mayek sing na kitang thambi maramdi khuchabi haibasimaktabu sendong yenabada nungaigada contractor duneba aina uji pijari badumak auji kari bharatiya infrastructure limited haibra kaino achouba company amana akhoi manipur ki kaino mayam si am semeba semga chagat pai tabuk si tawriyeba madu ki that very company se one of the cabinet minister ga yam naknabagi pawsul layeba moida CP gar si moida si taw si madui company duty aiga yam tight up taw nei ga haiba aikoi gi information di layaba aduna ni aikoi na khuchabi harisi mot manarabadi chendong jena ga dori bagi bhap ta behind the screen madu gumba dubuni aikoi na khuchabi haidena aikoi na min tawiche open tender da che khudamoina bata company dagi bata shoe store dagi open neva ai mana laga laibadi akoi mamantani haiba leite aba everybody visit and can purchase any types of number of shoe asigumba yamna transparency hojiki yam toina hainaba wahini accountability amasung transparency to uba ngamjade haibane ba ikoi na haise khuchabi means hayo je dum panjagare bharatiya infrastructure limited haibra kaino company amna ayam thabuk loi payo company ama khaki offer moi doi amana ayam paiba se aikoi gi mitmang da thokpa aikoi na uba ngamda ba su yam lei maram di being a human aikoi gi uba ngamda ba sai chu lei rambani tha si gi numita koi tha uba ngamde ba ba tha di lei ba atuma in tawdana development ki mayam si khucha bibu oiro khucha da bibu oiro akoina pami di work central scheme sing si well and complete their work aduga tender to bangam drise tham mayam tender to bangam drise kaka si kari maram gi den khan bi bino sida adu ai ki men yeng madu ai second round gumada lakke khanjabani adu 2019 da in the year 2019 ki third second kanugi phase number ahum subasida 1 2 3 4 in phase by hauji atopa state khardadi 5 6 ki phase bau yo garabane thabak subagi akhoi gi na phase 3 si hauji anchor na ngasai panbi gi ba rural development kanu dagi laiba chithi sina su yamna art cheliya 11 July 2025 ta Amit Shukla Koba Joint Secretary to the Government of India, Office of the Rural Development and the Department of Rural Development, highly it shows that the very good example. Hybrid tender to masigi chithi sigi marondo ayam to elaborate chithi se kaka ai ni su ngasai ai ayam papa thogre adu da ai kaka da in haijani ina chithi si da mayek sing na palibaji tender to ngamdre ha basimati yam senge but kaka da lakchani ina ai simtang ga kitang clear to hogi hai bharat ki state pumna maktagi timeline kita sangdo piu thabak lohodre haiba minister da requesting approach mayam la eba yes adugi mayam du dagi yes thabak ti bharat ki thabak ni na chaukhot pachi bharat su pam bani na okay noi ki timeline do ai sang do march ki 26 haiba si bauta thabak to adubu haibam yauri eba tender to triba sing di no to be ade
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯗ ꯃꯥꯔꯆ 26 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ March ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯣꯏꯗꯕ 31 ꯃꯥꯔꯆ 2026 2026 March 31 gi ꯑꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ Yes. ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ Yes, yes. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯟꯐꯣꯔꯆꯨꯅꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔꯐꯥꯎ ꯇꯧꯍꯧꯗꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯂꯥꯛꯆꯔꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔꯐꯥꯎ ꯇꯧꯍꯧꯗꯔꯕꯅꯤꯅ ꯏꯠ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯗꯤ ꯏꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯕꯤగ్ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯐꯦꯁ 1.25 kilometer ꯁꯥꯡꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ 404 crore-ꯅꯦꯕ 1,25,000 sangba नते 1,25,000 हौजिक फाउकी लेंथ ऑफ रोड ऑल टुगेदर 16 17 दगिना हौजिकी 19 भौकी मनुंग सेमगदब लंबी छे 1,25,000 किलोमीटर्स नेबा मणिपुर की आई हौजिक पंजरीबा 4.4 करोड़ सिना 1.25 किलोमीटर की पैसा नेबा अदुगा अमुक 205 करोड़ फेस नंबर कनु पैकेज नंबर 2 सिदना मधुगी चुचु 1 point something नेबा अदु असिगुंबा सिंगसिगी टेंडर एंकर ना हंगैबो वांगदुगी पाखुमनी मसिगी थबकसिगी टेंडर लाउंगबा होटनबता आइना ममांगदसु वाही अमदि यावजगरे टेंडर की प्रोसेस देसिदा टेंडर पांथोकपं ngамdreba karigi noida local kanusina contractor singna yawba ngamdanabagi mogi loktunaba manbagi thauram kharada local contractor yaw ngamdre okay adudagi amu mapandagi lakpa contractor singsina su tender du lawdurbanina mosu yaw ngamdre okay adugi lawba ngamdabadugi maram chu regular chief engineer si remove to thokre haidi shanta ko chief engineer ma lerami regular chief engineer ni ma remove to thokre adigi atopa engage to chief engineer ma hape haibadi officially delay to nanabagi machak mayam ama tender pangthok taba tender pangthok ba ngamdanabagi damakta procedure mayam ama CBI office desu madugi thogdok yam thoe okay ai kaka makha tabra rong sing da laksage ai tamo dong laksaram ke tamo yamna chawba khara thambigi budo khara hena substantial to yar gana adwai to biro aduga ngasai ai khuki maru da congress party de pukal ibo wafam si da ngasai rural development ministry gi dagi tharakhiba चिठी अको अमित शुक्ला ना थारक हिबे चिठी सिदा मखातान एक्सटेंशन सुंगतो तो रोय हेबे सिमा नंबर 1 पॉइंट यम क्लियर विन हाइले अहन पीरी एक्सटेंशन जी लाकदो मार्च की तांग कुंथ्रागा मथोय 2026 सिगे मखाता आबे एक्सटेंशन सुंगतो तो रोय हेबे सिना पॉइंट नंबर 1 ने अदुगा हाना टेंडर तौद्रिबो ओइरसु लेपो तौ हंद तौरगा ना थबक लोशन दबो ओइरगसु लेपो थबकति हौरगो लोशन ngमोइदबो ओइरसु लोय लेपो हाइबगी वाफम नेबा मसीना मणिपुर की रूरल कनेक्टिविटी द लंबी थोंगी फिल्म द पिरकदोबा चाइथिंग जे कयामुक चावेना खनबे खदंग मसीदी अखोइना हाइबगी लोइबो खंबा नायरोइदबो वाहंगनी मरमदी मणिपुरदा आइगी को पैनलिस्ट जलाना हुया हाइगी बतुनी अदुगा आई अहानबदा वाफम अनी खक्तंगा थमजगिगे अखोइगी को पैनलिस्ट शांतना लोकल कॉन्ट्रैक्टर ना बिट तौबा ngamdabagi maramdudi aikoisu agree taweba ngamhandaba ama yawi haidena hodokchabaneba ngamhandaba si karino da legislature ga hadi mantri mandol singa technical bureaucrat officers singa mot manarak tabadagi su macannam oyaba local paisa laitaba amusung magi khulai tools asset mayam laitabagi yawba ngamchedabududi I do agree yes adu thawina ngamandanabagi behind the screen gi culture masu akoi we man di chief ina regular do hack remove to thokpa adiga moiga chanaba jaba haibada ingadaba engineer ama hack chip ta thabe pihan bagumbagi si everybody knows haige not congressman people na loi khangi मरी लेनब मीसिंग याम हेना खंगी अखोइदी पॉलिटिकल पार्टी अमगी मिहुत अमोइना कलेक्शन तौरुब थेंगनरुब सिंदु अखोइदी फोंदोकपनेबा सिबौ लेने
सिबाव लेने फोंदोकपने है अदुना ख्वाइदगी लौटूनब है वाइदो हाइजगे ngसाइगी खुचाबी है टॉपिक सिदा यावबो खुचाबी है आइना हाइबा आइना पाम्बा मोंग अखोइगी शांतनसु पनगिबा वाफमदो लोइनब प्रोडक्ट ऑफ politician natraga legislators are product of PMJSY haina pangibache masigi palaiba wafam si lanba chumdaba oiragadi yamna akhogi social activist yam kanu hojip manipur dadi yamna top level ta leiba panelist amana ka phongdora isi with some documents and evidence hoidina leirumani haibai thajajai natragadi asiguma machin tumkhalaiba activist amana kalichu lana haijingani haibase aigi maikai dagidi thajayade maramaduna hojip manipur da development ki damakta angakpa phangna central government na project mayama tawi haiba sisu akhoi yaningeba aikhoina phongdokcheribasi di being a congress thadar iba singdu utilize tawraga aikhoi gi yumgi hingol gi kari gi bu aina semjedaraga America mina Japan mina ai chanpi Japan ongi bedu gi family du laga yum semjen biroi haibasi ma very clear aikhoi gi motive ti as a politician aikhoi thabak che aikhoi gi damakta tahorasi natragadi ismai kanuniko haujik thabak lep kharagadi paisa du mohan gi doine makha thadarapadi tokisi thabak loi lepo tahoudrapadi tender tawdrapadi thabak tawranu haidi thabak to aikhoi tender tawdabani na many technical term da aikhoi tender tawngam tre hoje okay aigi minabu yaugera migi minabu lakera karino tawbangam drezimadi senge okay adu gati mangjeri se okay mangjeri si being a politician ai toina hanga chereko mangjeri si aikhoi gi la kunthra sinao yes aikhoi gi la kunthra si mang da na bagi da makta why adu tawi du kana kana no around the meeting to book to or punish them haibene ba akoi president ngara haisi akoi president na hairisi mina paisa pire ai pa sibagi kaithien ghara kabiru cho kwa mana phi nung adu da kabiru cho na paisa pi bai khoi lekai gi ai mi lejidabagi ai ga nakna ba nearby ine indon ipan sing kharda moina paisa du phurga abjala ga benda da phang le ga di ma bu phuru da bai manung kari do therefore I example se kitang contact to grabara I'm sorry adu chumdi chumi tawdri se technical bureaucrat officer sing legislature की मरी लेजब authority मंत्री फात्री मोई की लोगतूना बदुना मोई की खुच्चा भी थी ना बदुना मरम उइतना we lost लंबी चट ngam we lost अदुगा लंबी चटपदी लायरा न चट्टा चचर रोय नोय लंबी सेना JCB न खोगाई बसी टेलीविजन द उरेबा नोना सेमोय दोर दे कोई हाना सुमाय सुम कनु तौदबा उफुन वाफुन थांबा लेखोन कोन थोपा गुरु गुराक तौबा एक्सीडेंट याम थोपचे अदु ओरगदि सुकचा चचरो एखोय मी सिदौ चरो एक्सीडेंट थोक तौ चरो चतम फरे हाइबगी डिसीजन गुंबा माली okay okay thank you very much kaka ani subadana amta ngam ga chau habi aikhoi gi laipak si hainaba chatnaba lisetam layaba all the 30 lakhs people pressure group oire bai khojauji pressure tawdrgai thaba amta tawdaba exactly मधुकी प्रेशर ग्रुप तो ओइरबनिना अचुम आरान थिनिंगक्तरे बाय खोय अदुदि तौखायदि मी लाकपीदरे उफुन थोक्तरे that is the another good point ne okay kaka thank you very much ai yam tian la sege maram dim ai topic ama khaka pukhalaga ngasi ji naina ga do bom laibak thiba thodok tu dagi aingon da phawgo feeling du tamjage yes habi manipur da leiba praja pumna makshi bagal loge hayadi yeta hengatu adagidi aikhoi left hand drive leading ki motor vehicle ek ki rule ed ek to haujipo aikhoi ki praja ki mind de layaba haujikti right hand drive ki matamni single road nataba double natraga triple natraga lane mari ki lambi la abanaba haujikti motor vehicle ek si completely change tawre aikhoi lambi kar mind chat ka dake haibache masiki topic ama noma thambiu marandi haujikti aikhoi ai double lanes is the mayai the maidianam legani maidian du ga thangnaba left side si heavy vehicle ki lambi ni adu ga thangnaba si
light vehicle gi lambi ni aduga thangnaba left si 2 wheeler 3 wheeler gi lambi ni aduda yellow marking am ye ni adugi mathang duna cycle gumba akoi handicap singi tai cycle gumba kari gumba gi changbam ni kana gumba motor any kanu amana engine panba amana yellow side to the lanjal laga laibuk thiba thogdok thobati madu mana la leba aina ngarangi wari sidai mati ma hapsin jai ngarangi thogdok tu double lane da karamba jaga da taibang miu ba changa da ke chat ka da ke cross to ko da ke haibagi akhoi gi mind set ta yau phatri haibani nupi macha ani du da ai dos to buna chete ko system asi change to rupagi public aware oi bai ko aduga kari gumba ngasai gi bagal loba yade adudi kamai tok doiba len singdugi matung inna speed amas thamiya for example heavy vehicle gi 60 kilometer per hour highway na lowrasi for time being aina chali 60 kilometer per hour da thawri ne bai beki ai tata se tungda la iba mi tuna hengat pa chungong ngoi ma su 60 da chat ka doi ne ba aina ma hengal han gar ge dana aina magi bagal pin na ba space pin na ba hona ba da ai atop ki cross zone nam da chang do re ba ai mu lan do re ba aduna ni achoba sohor sing da kilometer asuk per hour kain thami ba aduga speed limit asuk kain thami ba si therefore ai hanga cheri di ai khoi gi mind set le ri ba people ki mobilization of the natraga traffic nium kai ka se ai aware oi da ba aware oi da ba yam yauri adugo ngasai gi hojiki mafam se ngasai thawal college waikhomani college aduga fancy higher secondary new era vision na school education institution ngte leiba aduga ngasai national highway sida ai go gi breaker haidare breaker so mari manga punna leiba mafam bang khang ai hanga se road ki ai su ngasai yengi ba mayam se emotional oir kan da muk ka da kai do ai laktana ba ai adu sengdok se hori ni ka da yes ai su adu gi to complete ante to ge adu de ai gi ja asomang de landing ai kamai landori ba median city kilometer ahum la ani ra kaino gi leng amta thamne ba maruk tu da u-turn adu ada laite ya de ba aduna lambi semba kanda u-turn tawna ba gi kari gi adu gi loina muk system du lai nongma adu de tanja saba da okay kanu taw je ke ai yam haining iti paidal pedestrian paidal gi crossing se आकाश दी क्या चना दी अखोई की बुद्धि ममांग सरकार ना अहु मरी थम्बिरा में ओवर ब्रिज है दिन लेकंग थोंग गाइना तसेंग बगी दी मियाम तिन बजगा दी लेनुंग दा क्रॉसिंग कन्योसी करी है ने उकू है के करी है ने बॉम्बे दा करी दी याम उयेबा मियाम चिन बजगा दा लेनुंग दा कनु तवे असी को बगी मोने लंबी सेम बदुदा ओके अदुगुंबा मयाम अमसु हापगा थबक तु औजी इनकम्प्लीट ओय हायरगदी ओके adu natadana noi thok to lambi sembi re de ngasai gi siga mari am leina ba ngasai gi akoi kanu gi sai kanom da ga ning je ge sina last point oi je ge contractor amang ngarang thore yai ba sant na panbi bada maintenance ki contractor regular contractor ka hai ba sidai da aina khangja ba ai gi marup chief engineer amana leipung wari cha hotel la hairak pada santa maintenance ki loi kanu sing je contractor se मंत्री चीफ इंजीनियर नतगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की फुरकाउद लो यावेबा मरमदी प्रेसिडेंट लाकदोरे सिदैदा लंबी नालंदबा यादरे पोर होलेंदा यादरे ऐ नंगलता सितो ऐ सिन्नी गा हाइबगी मेंसेलेंस की फंड की मोय तोपी खोपी ले ngarang की कॉन्ट्रैक्टर दुसु आइखोजु खल्लेबा नामु की पिसुम थोंदेना खागेम पल्ली बौकी सिदे वा थोकपदगी पोट होल से सालाव नोंगालगा मेंजेलेबा अदे लेप खरे होजी कैसाम थोंदेना कैसा पापौची ज्ञान ताद्री अदा एजी टेस्ट नत्रग करिनो वाथोक लाथोक तोब बन्नुं तोब सिंगदो अदुदा एंटीबायोटिक पिजे बतौना ngaktangi कोरोसिन पिजे बतौना ओके अदुमाय तोबगी चने बिसिमसु strongly I condemn the way object the way hangche okay kaka thank you very much ai tamo thank you moron te uti Russian negligence pangera murder panger kai kiro yam palakani kari gino FIR chandaba yatri buchi accident simoi kantori aba aduga motor vehicle act motor accident claim case haiba me yauri aba
ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀꯦꯞ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯤꯔꯒꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ Okay. ꯁꯣꯏꯗꯅ FIR ꯆꯟꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯚꯦꯍꯤꯀꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯗꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯀꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯨꯅꯦꯜꯗ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ Okay.